Evde radyoya denge gele. جناوندنوچان یا رادیو دنگ گلدن باش کدرین هجا ایرونه جوتمه 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 9 لامدیده. بله کدرین هجا ایرونه جوتمه سال وگره کمپلو ناو نتوی یا لهمبری ریبرا بویا. اما دوینوچا اکتوالی ده بتایبتی لسر کمپل آرمان جوی و ده همان دمیدیجی تکوشنا لهمبری کمپلی به هر آلیده بنرخینن برای خوابدن باکوری کردستانه برای خوابدن باشوری کردستانه و ده همان دمیدیجی اما برای خوابدن روجاوای کردستانه گل به کیجان چالاکی و به کیجان پیامان و کمپلی ناو نتوی ای سال پروتستو بکن حوالین خوی روجناموان و سیاست مدارن را گوتو بش بکن. نتنیا عرضی همو کردکا بلکو داخوازی ویستی همو کردکا کبریز عبدالله اوجلان لزندان آزاد ببید. ڕێبەر ئاپۆ داینەمۆی بیری ئازاد و ڕەوتی فکری نەتەوەی کوردە بۆ هەرچوار پارچەی کوردستان. بله پارێزەرە ڕێبەر ئاپۆ سوزان ئاکیبا دەبێژە دەوێت تەجریتا گیرانکری دەمل دەست بداوی ببە. ji parêzerên biriya heqqa sed salê Suzan Akîba têkildarê salvegera komple navnetewî ji ajansa نوجن هايرا أخوي وجود لتركيا جزاء موابتا جران تواتيا كمروف حتى داوية جانا خود ديجرتيه دبمينه لجوري بيمان نافنتي وحقوقها جردوني أو بريار بتو أوين هاي قبول كرن وجوريك إشكنجة جرانا دبي دمل داس دولة تاتر حقوقها خوال لجوري حقوقها نافنتي بجوهرة وما في هيفية قبول بك باريزار سوزان أكيبا ديار كركوان وكبريو حقوقها 100 سالة جبو دستيا وزيران 6 جاران سالي دانكر داكوري برابو بكر رجبا خوان نيزي 10 سال شون ده سال 2021 ده کمیته وزیران روشا ریبر اپو خسن روجا بخو و بانک لدولت ترک دا کرداکو ده قانون خود گوارتنا بکه لترکیه حتی ایرو گاف ناویتیا کمیته وزیران سال 4 جران دجبه لدجی تجیت لسر رزال عبدالله جلان کو گیشتی آستا işkence و تویکو 43 منتو آگای جنای گرتنجی لسر دستلادر ترکیه فرض کرنا کو درفت بده مافی هیوی ناکه تویکو 10 سال دسر درباز بونجی کمیته وزیران بریارا کو سالا کدن دو زابریز عبدالله جلان بنره دم درش کرد افتواتیا کو روشا هيد دومينن و ندياري دهيلن پاريزر سوزانا کی بهري داويجي دبيجه راي گشتي لبنديه کو د چارچه حقوق ناونه تويد افرس بگرين دستي خو دوي مجارده بريارا نوبر ناي قبول كرين دوي تركيا بلازگيني به پیمانن ناونه تويين کو ناس كرنه حقوق خو نافخوي لګوري وان پیمانن بوغارينه دوي دمل داس داولي تجيتا گران السر بر ريزار عبدالله جلان راكه و دوي پاريزر و مالبات جي تقص بيره هفديت نبكن ملك درن هجا لباكوري كردستان و گلک چالاکی ورن لدار قسن اما هنکی لسروان چالاکیان جی بسگن پیشن برای خوابدن باكوري كردستان محمد شیرین گربو سفسروکی دباپا آمده بمریا رزدار محمد دنباش و بخیرتون وشنامه دم باش سلام ورس زور سپاس دکن ای سال ام جاره کدن و دیگرن نه جوتمه کمپلو ناونتوی کو لدجیر برا پوپیک هاتیه هلبت هر سردمانده برای کردستانیان دوسته انگل کرد لباکوری کردستانی نه پلان سازیه و هنن لگوری آگاهی کن کدن دستمه دولت ترک آستانگ دیگرم شوه گوه دار بکن بطایبتی ای سال هند خوازن کمپلوی بکی جان پیامان بکی جان رو بازو چالاکیان پروتستو بکن شرمزار بکن پیام کن دخوازن بدن گل کردو سنوان چیه ای سال بله هر دم گله کرد چقدر دنگ خو بلند کل همبر کمپلوی و همبر نرینا نباش ال کردات مذکرن ویا شرمزار بکه هر دم دولت ترکیه قد خبونو بریار خونه کسایتی دادن نشاندان گله کرجی حوجه اف بریارانا در خوالایه لإراده خو خودی در کون مدگو ام 13 مهیل آمد میتینگ آزادی و آشتیه چکن لهمبر تجریتا
سر برز اوجالان تمشاندن همو گلی کرد و تجدیتا قریج و گریان دناوا و تجدید دا جیان دکن و خوازن و تجدید بشکه و هفدیتن به برز اوجالان را چه به و گلی کرد را ام بیجن کی هفدیتن فرمی سر ناوی گلی کرد ور مشاندن گلی کرد آزادی هر دم دخوازه و ایروژی نه مهی قومپلویا نتویا لسر گلی کرد هاتیه کرن حوجه ام بیاجی سر مزار بکن ام دبیجن کی ام الى آمده قد خبون دبه بلکی والی و قیمقام و باقان وان اف قد خبون دین السر و بریارانا اما گلی کرد و بریارانا حوجه در خوالایی و ناس نکه لهمبر دنیه برتکا خونا سکنا خونا آزادیه سکنا خونا آشتیه نشان بده. بله پلان سازی کوسا شنبر دستی و دهیم برس محمد آنجی هونه پیش اشکره بکن. بله پلان سازی ما ایرو من داخویانی کی بده و 13 مهجی وک لدنیای اشکره بو میتینگ آزادی لآمده اوه با تا دار کرن اوجی امی ایرو بجون امی جی بریارا لآمده وره کرن ام بریارا لوالی لغی و لانقره هاتی سندن لکردستان لآمده امی درخن والایی بله از بارم کاری و گلک زیده لبله از پرسکی پرکن جیبی که ممنری نوا بگرن بویا و مخاطره خوش و بخوازن ای سال بطایبتی هند خوازن پیامه که چاو بدن ام دبیجن کی ای سال پیاما ما پیاما آزادیه پیاما اف قومپلویا درخ والابونه لهمبر تجدید هفدیتن لهمبر تجدید آزادی لهمبر تجدید ام دبیجن برا هفدیتن به محاطبی ویراواره کرن. بله زور سپاس دکن محمد شیرین گربوس هفسروکی ده با آمده و دم خوش مرفع قطعان کارو خواتین و سرکفتن دخوازم ام لبنده آگاهی و بریارین وین دما پیشن. زور سپاس. ام جی همو گلی خو سلاو دکن ام دبیجن گلی کرد برا به ایرادا خو باور به اوی گلی کرد به سرکوه. زور سپاس دم باش سرکفتن. برای برتیه که آزاد سرکفتن میسوگرم برخواه بده تی بکشه آزاد ببه دم فیزیکی آزادی ها برا بویه دم خودی در کتنا کرامت و دست کفتیانه بله وان لدیجی تجدید جمیتینگا مزن را آمده امبر خوابدن باکور کردستان پارلمانتری وانی دم پارتی محمود دیندار و هفسرکی توای دروانه چتین اویار بانک لهر کسین آشتی خواز آزادی خواز کرن دا کو 13 جوتمه بیشتر میتینگا لآمده ببن پارلمانتر محمود دیندار گفت جبو چرسریا پر ساکرد و راکن تجدید لسر رضا عبدالله جلان ام بانک لگل خود کن 13 جوتمه تبلی میتینگا مزن ببن مل بمل جبو آزادی گل خو ام خبرن بکن آزادی رضا عبدالله جلان آزادی گلمه هفسر که توای دروانه چتن اویار جگو 43 مهن امن کارن آگاهی رضا عبدالله جلان بگیرن لگل ویج اشکنجه گرتیگان گشت آستهری بلند زختین پسیکولوژیک جدنا و ده هر جور اشکنجه خصنه دوره دنه جدمه ده لوانه و داخوینه ما مشکی مهبه هجبو میتینگا 13 جدمه لوانه کارن ما دوام دکن دوی مجرد ما سفربری را گاندی و امه دنگ خبرن بکن جوانه امه به همو گل و دو سین خوره لآمده بن خو بگیرن به میلیونان مروی ام بانک هر کسی دکن لهف بجیبن بله چالاکی نوبتی لمخمورجی 447 روش لپای خوش چالاکی نوبتی لوارگیا پنابرن آشیت روسم جودی مخمور جبیستی تیرمها 2023 حتی روژا ایرو 444 روژن جبازد فیزیکیاری براپو دوام نکه دوجی کوما 87 به مراسم لسازی مالبات شهیدان چالاکی دور گرد پشتی ریزگرده لسرناوی کوماش 86 عزیزتی مراخوی و گود جبازد فیزیکیاری براپو دوی ام چالاکی خورد بکن ریبری مدنابر 4 دیواران دگرتین
ندهێلن ماڵبات و نەجی پارێزەر پێرە هەفدیتنێ بکن دەوێ ئەم وەکە گەلێ کورد خوا لە بەندا کەسی نەگرن ئەم خوا بخوا یەکیتیاخوا چێ بکن هەم خوا ji bin vê zilmê derxin û hem jî tejîta li ser rêbertiya xwe qebûl nekin û rakin em gelê Kurd û xelkê wargî heta rêbertiya azad di nava xwe de nebînin û pirsa Kurd neyê çareserkirin em ê çalakî û berxwedana xwe dewam bikin pişta xaftinê komano bi duruşmeya çalakî dewr girt. Ji bakurên berê xwe bidin Başûrê Kurdistanê li helbet di dema ku em behsa komplo nav netewî dikin yek jî deverên ku bi taybetî îro şerê qirkirinê lê dijwar e Başûrê Kurdistanê ye Aras İbrahîm rojnamevan nigel me Aras dem baş tu bi xêr tu weşana me. زۆر سپاس بۆ گوێگرانی دەنگی گەلیش gelek memnûn belê me behsa Bakurê Kurdistanê kir helbet çavê her kesî li Bakurê Kurdistanê çalakiyê wan bû li belê yek ji rojê beşek ji Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê îro şerê qirkirinê lê gelek dijwar e be helbet em behsa xeta xiyanetê jî dikin bir de ku komploya ku pêk tê jî weke komplo nav netewî em pênase dikin li Başûrê Kurdistanê bi taybetî em di serdemekî çawa de li komploya nehê cutmehê pêşwazî dikin weke rojnamevanekê nêrîna te çavderê te çi ne بەڵێ دووبارە سڵاو لە گوێگرانی شارە لە دەستپێکی ڕاگەاندنی هەڵمەتی ئازادی بۆ جالان چارەسەری سیاسی بۆ پرسی کورد کە لە شینی 2023 ڕاگەاندرا لە باشووری کوردستانیش هاوشێوەی وڵاتانی جیهان هاوشێوەی تەواوی ئەو جێگایانەی کە کوردان و ئازادی خوازان داوای ئازادی فیزیکی ڕێبەرۆ جالان دەکەن و کاریان لەسەر شکاندنی گۆشەگیری کردووە چالاکی ئەنجام دراوە و بە درێژایی ساڵی زۆرترین چالاکی ئەنجام دراوە و لەو چوارچێوەشدا هەر لەگەڵ دەستپێکدا کە لە باشووری کوردستان و بە دیاریکراوی لە شاری سلێمانی 5 ساڵ دەست پێکراو هەڵمەتەکە ڕاگەیەنرا تەواوی ئازادی خوازان و وڵات پارێزان بەدەم هەڵمەتەکەەوە هاتن بەڵام ئەوەی کە جێگەی نیگەرانیە بەشێکی زۆری چالاکیەکان بەهۆی ڕێگریەوە پەکخرا و ئەم ساڵیش ئەوەندەی ئێمە زانیاریمان هەبێتوە لەسەر هێڵ بووبین لەگەڵ کۆمیتی ئازادی بۆ جالان چالاکی ئەنجام نادرێت لە باشووری کوردستاندا بەڵام ڕەنگە لە ڕۆژانی دواترا چالاکی ئەنجام بدرێت بەڵام دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا چۆن لەسەر باکووری کوردستان و لە زیندانەکانی باکووری کوردستان و لەسەر گەلی باکوور بە تەواوی پێکاتەکانیەوە زەخت دروست کردووە لە باشووری کوردستانیش لە ڕێگەی داگیرکاری و لە ڕێگەی بەهاوکاری هێڵی خیانەت زۆرترین زەخت و زۆرترین داگیرکاری و کۆمەڵکوژی ئەنجامداوە لە باشووری کوردستاندا لە پێناویەوەی کە کورد تەسلیم بێت و بیەوێت ئەو داگیرکاری و ئەو مەرەمەگڵاوانەی کە هەیەی لە ڕێگەی هێڵی خیانەتەوە ئەنجامی با لە باشووری کوردستانە بەڵام ئیرادەی گەل و ئەو فکر و فەلسەفەی ڕێبەرۆ جالان کە لە ناو کرۆکی تەواوی هاوڵاتیانی باشووری کوردستان و تەواوی گەلی کووردا چەکەرەی کرد و دەستپاندوێتی بەو ئیرادە پۆڵاینەوە تەواوی داگیرکاری و پیلانەکانیان تێک شکاندووە و لە وڵاتریشەوە گەریلاکانی ئازادی کوردستان خۆمان باش دەزانین چۆن دەقەوات بەسات هێڵی بەرگریدان دژ بە داگیرکاری و هێڵی بەرگریدان دژ بە خیانەت و بە هەزاران شەهیدی بەخشیوە ئێستاشی لەسەر بێکە لە ناوچەکانی مەتینە زابا بەشین کە داگیرکاری لەو سنوورە هەیە لە ناوچەکانی دووەکو بارینەن تاکە هێز لە تەواوی کوردستانەوە لە ناوچەکەدا کە بەرامبەری داگیرکاری وەستاوەەکانی ئازادیەکە بە گیانی خۆیان بەرگری لە خەڵکمان بەڵام لە بەرامبەریشدا وەکو پێشتری ئاماژەم پێکرد هێڵی خیانەت هەیە لە باشووری کوردستان دەکات پارتی دیموکراتی کوردستان سەرمەشقی ئەو هێڵێ و پێشڕەوی دەکات هەم بەرامبەر بە بەرخۆدانی گەریلا دەوەستێتەوە هەم بە بەرامبەر بە ئیرادەی گەل دەوەستێتەوە بەردەوام هاوکاری دوژمنە و ئەمەشی نەشاردۆتەوە و زۆر شانازیش بۆ دەکات کە خاکی باشووری کوردستانی تەسلیمی داگیرکەران کرد و ڕۆژ بە ڕۆژ جەندرمەی تورک و ئۆتۆمبیلی سەربازی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا دەبینین کە چۆن لەژێر سنووری دەسەڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستاندا لەژێر پاراستنی هێزەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانە دێنە باشووری کوردستان و بە ئارەزی خۆیان داگیرکاری دەکەن و ناوچەکانیان دابڕی و ئێستا و ناوچانیان کردوتە ناوچەیەکی چۆڵ
تەنانەت خودی پارتی دیموکراتی کوردستانیش بەرپرسەکانیشیان جورئەتی ئەویان نییە بچنەوە ناوچانەی کە فرۆشتیوانە بە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا. ئەمە مەترسیدارە لەسەر باشووری کوردستان. بۆیە دەبێت لە ساڵیاری دەستپێکی کۆمپلۆدا خەڵکی باشووری کوردستان ئەوە بزانن کە ڕێبەر ڕۆژالان کە دەڵێت دەستپێکی پلانگێڕی دەستپێکی جەنگی جیهانی سێمە و دەیانوێت بە گرتنی ئێمە ئەوە دەست پێ بکەن. فعلەن ئەوە ئێستا لە باشووری کوردستان وە لە خۆرهڵاتی ناوین تەواوی ئەو بۆچوونانی ڕێبەر ڕۆژالان لەسەر جەنگی جیهانی سێم ئێستا هەمومان دەیبینین کە چۆن خۆرهڵاتی ناوەڕاست دەکڵێت و فکر و فەلسەفەکانی ڕێبەر ڕۆژالان تەنها چارەسەرە بۆ ئەم بارودۆخی کە خۆرهڵاتی ناوەڕاستی تایەوە باشووری کوردستانیشی تێکەوتووە. لە باشووری کوردستانە هەمووان دەزانێت شتێک نییە بە ناوی یەک ڕیزی نێوماڵی کوردەوە، یەک ڕیزی لایەنە سیاسیەکانەوە. ئەوەی کە هەیە هەمووان لە سەنگەری ئەوەدان کە چۆن یەکتری بشکێنن. بەڵام دوجار ئەو چارەسەری کە ڕێبەر ڕۆژالان داینەوە کە یەکێتی نەتەوەییە دەبێت هەمووان لە یەکێتی نەتەوەییە کۆ بنەوە، هەموو کێشەکان وەلا بدەن تەنها لە چوارچێوەی پاراستنی کوردستانە بمێنەوە، لە چوارچێوەی پاراستنی پێکاتەکانە بمێنەوە. ئەرەس ئیبراهیم زۆر سپاس دکەم دەمەخواش مەرەڤەقەتان هەربەت وەکە رادیۆ دەنگی گەل بریاوە ئەمێ پەیامێ گەل ji گودارên xwe re ragînin. Zor spas serkeftinê re dixwazim. Dem baş. Spas bûye dem baş. Kirkirin terörizma tewra mesela. Dünya ji wan rast bike ki em sedî sed şerrî insaniyetê didin, dijminî me sedî sed şerrî dijî insaniyetê dide. بەڵێن بەرێ خۆ بدن لوبنانê li vê carê jî peyamek ji li hemberê tecdîtê jinên li Lubnanê hatin. İnsiyatîfa nûn dibêje tekuşnameya ji bo azadiya rêberabû wê hîn xurtir bidume. İnsiyatîfa nûn ya ji bo azadiyê rêberabû ji bo salvegera 26 ya komplo navnetewî daxwînêk de got hêzên hegemonîk ji bo berjewendiyên xwe gelên bêgûne û bêsûç qir dikin. Gelan li dijî hev bikartînin, angu berê hev didin û zerarê herî mezin jî didin jinan. İnsiyatîfê got di sed sala bîstan de rêberabû bi tekuşna xwe ji bo azadiyê bû dengê gelên bindest û jinên bindest. Bû xewna ciwanan û dilxweşiya zarokan. Rêberabû proje netewê demokratîk ji bo pêkanîna aştiyê û adaleta civakî û parastinama fêjnan û hemû gelan pêşkêş kir. Hêzên hegemonîk komplo li dijî rêberabû kirin pratikê. Di encamê de jî ev 26 salin dibin işkencekî giran de li İmraliyê dîl girtiye. Ev nayê qabûl kirin û divê têkila rêberabû bi cîhanê re dervere hebe. İnsiyatîfa nûn herî dawî ji sûç û binpêkinê dewleta Tirkada girker û hevkarên wê şermezar kir û hagot. Bê hiqûqî û durutiya dadgeha mafên morvan ya Ewropa helbesta Konseya Ewropa cihê şermiye. Divê demil dest rêberabû were berdan. Em ê têkuşina xwe bi astekî bilindtir bidomînin. Fikrê wî belav bikin û dozawî pênase bikin. Têkuşina ji bo azadiyê têkuşerê romet û feylesûfê serdemê rêberabû ji bûna me romet e. Belên berê xwe bidin Bakur û Şilatê Sûriyê helbet çalakên herî girsî li dijî komplê li wir pêktin. Rojnamavan Enes Yıldız Meryas. Enes dem baş tu bixêr hatî weşana me. Dem baş weşan baş. Zor spas dikim. Te dema xwe ji me re veqetan. Helbet me berê xwe da Bakur, me berê xwe da Başûrê Kurdistanê lê niha çav li Rojava Bakur û Şilatê Sûriyê tu dixwazî hinekê çalakên ku îro wê pêk bên ji me re ragihînî li gel wê jî helbet em ê wekî din jî pirsê xwe bikin. Belê temamî heftiyeke yani güçlü gelên Bakur û Şilatê Sûrî taybet helwesta xwe bertekên xwe bi meş û mîtingên xwe lîna li dijî salvegera nehêcotinê ya destpêkirina komployê yani derketina rêberabû ji navaxa Sûrî eğer çalakî berdewam dikin em dikarin îro bêjin wek fînalekî taybet li bajarê Qamişloyê wê bi hezaran kes wê beşdarbûnekê bidin çêkirin ji xwe ema bêje divan kêliyan de jî dest pê kir yani gelek bajarên taybetên Bakur û Şilatê Sûriyê divan çend rojan de gelek çalakî meş û mîtîng li dar xistin nerazîbûna xwe
دانه دیار کردن دانه اشکره کردن ام کارم بیش میتینگ هر اساسی چالاکی کو هر اساسی و ایرو یعنی شغل بازار قامش تو ایرو پیگواره گشتی مرود کار وینا بیش یعنی تایبت یعنی درکتنا ربرا پوجنا و خاص سوری پشت 26 سالان جاره کدن گلی باکو رشتات سوری پیکاتین و درکتنا لقاطان و هم دیجی تجربه هم دیجی روزا که کوک ایرو هم کارن بیشن درکتنا برای پوج سوری بگمان هنر کدن میان جدا بونا بینه هایی و بریشی گریتای هم از بینگا و کو هاتی دست بکرین کو سالاکی خواه قدام مرود کار بیشه یا خباتی انسان بردوام دیکن تایبت باکو رشتات سوری دابه بله أنا سنك سخوازم شافدريه ببرسم بتايبتيج باكو نهام بحثان هي جود ميديكن و ام ريبرتي جاريك جور بريكت ريبرابو دنوان 26 سالان ده چهاته گوهردن تو چاوا پیناسه دیکی جبرکو ام بحثا سوری دیکن و وای ایرو به خاکیجی شورایشه که پر مزن پیکتی دنوا 26 سالان ده بکی ناهی و تو چاوا بنرخینی کمپل دست بکر حتی نها چی پیکه یعنی چی شر چی بون چی پفچون چی بون چی بویر قومین بله بگو من يعني هم للسوري للروجابة يعني باكور وشلاتي السوري جي قادكي ولي بيشتي مرود كادا بيجي حموب ويرسر همودن باندور دكين تایبت هم لکردستانی هم دروشاتا ناویندا لسوریه جی ناوندکی وصایه تایبت لروجابه کردستانی لباکور وشلاتي سوری دوام 26 سالاندا يعني اف وینه درکه پیشبرینه 26 سال بریم کو برابر آب فراغون ایروژی به همان گوتنی خواه گریدان بونه خواه دینین سرزمان گله گوهردن چه بون بگومان این کو تصفیه بوینا گله کرد اینکارا کرد قرکرن آوان دخواستن تایبت هیزی نام نتوی اف جبو گله کرد yani rehne ki demem bejin judatır bu gele kod be komente kuşuna kadar devam ki hayal hocama irujani bu dönem hamu hafsengi şaru perçunin de Kurdistan'da troşlata navinda be guman gele kurdji bekhaten heremeji و هفسنگی کوچه بود شرک کوچه بود گله کرد حیار جامعه ایروجانی بیشتر دوام 26 سالان داشتی تکوشینا خود در دوام کرد دامان دمیدل دیجی تجدید دیجی قرقرنی درکت تنی نگله کرد بیشتر وینه کو درکت پیشبریم د باکو روشلاتی سوری دا تایبت دوام 10-11 سالین داوی دا گریدامون خواهی دیدت دیار کردن و ام خواهد دینا دبینین یعنی به گمان هونجی دبینین کسی این بود yani bir kontrol cihirtin desteğinde daha bu an ere kirin İru dikar ya İru lütfen mukorten nem karın verdi yani tek kuşuna gelin kut yani gelin kişi gelin heremi yani biraz daha der devam dike. Peki بتایبەتی ئی ساڵ چ پێیان دەرکەتم پێش چالاکی و حتا نەهاتە شوپاندن هەلبەت و دبێژیە گرسی و ئیر و قامش و چێ بێ ئەگەر کومەکاریان خوا بگرن و چێگانین کورناوە مەشێ دەمێلوا بگەرن لێ بتایبەتی ئی ساڵ چ پێیان دەرکەتە پێش گەل کۆمپلۆ د 26 سالان da çawa pênase kir li beramberî helwestekê çawa destnîşan kir ji ber çima ez vê dipirsim bi taybetî î sal ew xwendinên pirtûkên rêberapo pêk hatin parêzname hatin xwendin kumên xwendinê hatin birêxesin kirin gel yani bi hûr û kur li ser vê parêznamê disekin î sal peyamekî çawa derkete pêş نه چند تشتین اساسی هنن دیدیم دینا بجیه که گلیم با کوروشاتی سوریش خواهد تنهایی دنا و سالی دا به بنگاوی رابو بنگاو جبو آزادی فیزیکی را رابو و جبو شرسری پرساب کرد جبو پرسکریکا کرد نجاره کو یاد داده یا هم خباتین چندی هم خواندن پاریزنامه رابو یعنی گلک خباتین جور بجور هم کارن بیجن پیبه با کوروشاتی سوری دا دینه کرن دینه بره برن و خباته که اساسی سرکیجی خواندن پاریزنامه رابویه و گلک باجاران yani kom bu kom eftin de darxistin parazname tem xwendin yani tayan murud kare vena bej yani durujberî bajarê Kobanî bi hezaran insan derketin li qatan di meşû mîtîngan da gotinên birêberê xwe bijîn bêguman ev gerêdanbûnekê yani zanistî ev ne tiştekî osan ji ber xwe ye murud dikare vena bej yani keda rêbera puya 20 salan ya Sûriyê da îro jî yani ew berhem heye xwe didete ter از باورم ایرو تایبت و پیامین گله که جداتر باشتر هم جبو بنگاویجی هم جبو تجدید
هم جبونا وسیله سالوگر کمپوی و الباجر قامشلو گلک پیام جدا در کردن بله. أنا زور سپاسكم تدم خوش مرة وقتان هم برياوة ما أجاهنج باكورش لاتي سوري جي قدرين خورا ببيجن دم باش قوات بيشترى سر كيف ندخواز دم باش وشان سپاسكم هربن فكري ريبار آبو فكرة مروفاهي قشتية وجبوي مروفاهية بقشتية جرق ذكي مروفاهي لريبار آبو خدي دركبه آزادية فيزيكية ريبار آبو أركك أخلاقية يا مروفاهية بقشتية آزادية فيزيكية ريبار آبو تمام كرنا آزادية مروفاهية بقشتية هواله من دبیجن تلفن ما ج قامشلی آماده هواله ما انس یلدز جی بحث کر ایرو لقامشلو به هزاران کس لهف کن بونه به تایبتی لدیجی اجب کمپلاناو نتی و هلوست آخوا نشان دیکن هواله ما جودی لودریه جودی دم باش تب خیراتی وشنمه جودی دم باش دنگم تیتا زور سپاسی کم دو جودی تا قبول کرد تو تبلی باشان اما ویش برکن هاد وکیلی دمش پیکته کار تجی گلک زیده جنها و زور سپاس دیکم لب امتا گوه دار بکن حتی نها ام بیجن کو مش دست پیکیلیه دست پینه کلیه جکو داره گل هاتنه بطایبتی پیاما کو ای سال گل تو خوازل باکور اشلات سوری بطایبتی لروجاوی کردستان اقامش رو بده چیه چی ده پیام درکتن پیش حتی نها اگر کو درکتن پیش و مش کودری دست به که حتی کودری کیجان سازی و دزگه و پارتی تول بونه هم تگو دار بکن بله جاره که دنجی دم و خوش بر آتجی شفا بریا کو مش دست به که چند روز کو انتیاطفا گل آخانتون جزیره جدونا چارزا چالاکین دارسنا رزا چالاکین نحن جود مهم داخلیانی دم و داخلیانی جی ادی چالاکین فا راکاندن دوی چارچوبه دان لگلک دورن کانتون مش هاتن دارستن جبین هاتن دارستن هر واسه سیمینر هاتن دارستن چالاکی جور بجور هاتن دارستن ایروژی روزا نهجود به کوپه سالبگرا کوپه نهجود مهج بر به کی جاره کردن ایرو لحمو هرمین باکور و رشوات سوریه خلق داکت نقادان دا کجاره کردن به کوپه شرمزار بکن لکانتون جزیره جی لسر دو باجاران و اف مشوره لدارستن لسر استا کانتون قامشوان و باجار قامشلو و جهامود حیانی به دیرکه و نابشین و گندوارین بیدایی به او گل بشتاری ببیه هر مقال کانتون حتی که جی حتی که دربسیه و گندوار و نابشین بیدایی و اف مش ورال دارستش پاینا مش دست بینه کرین ها آمده کاری کرنن مشا كل قامش لورا دارستن جفاج چرخره عثمان صبري يال نابرستا باجار و دستگاه ها گل قوم بودن هم خواندکارن دبستانان هم ينسازي دزدهانين قومينان جه حمود بران ایرو خلقه برای خود دنده مشش و پشتی چند کلیین دن نیک ساعت 11 دا و مش دست بکیه و او بر به چرخره شهید روباری یا باجار قامش لو بهرن بفي أواجي خلق ذي population مزار كاب راستيجي هيا من إيصال شيء أول كو سلوغانا سركيا كو لتشارجوبة ويدا بينتام هذا دسكترين جري برا بورا آزادي فرستريكا يلي كردرا شارع سريع سياسي أبا بينتام إن هانكير تاسركيا كتير مشيدا ورا رافرند همان دميدا جبوا آزاديا فيزيكيا ري برا كو بانك أو هيا من فرتنا كرنج فانها مجي دارين الدل جرتن راستيجي أو جدوى چارچوبه داخل و پیام وان یا سرکه آزادی فیزیکی ربرا و هگر ربرا آزاد بده و همون جدا کار با آزاد بده و دیساجی ایرو سال وگر پنجان یا داگر کردن باجر سریکانی گریس بیه دوی چارچوبه داجی مش تل دارستن همش کوکلو همشی سال وگر اف باجر داگر کری و پیام وان جی اوکو ربرا خو آزاد کن اف باجر داگر کری جی جاره کردن داگرن فارقه جدی علی زور سپاس دکم جبو تبلبوناتیا و شانامه هلبت سمی بریا و پیامنگل راگی هینن جگو دارین خوره دم باش قوت بهش نا و سرکفتنه دخوازم گلک ممنون
بله وکی حواله مجود علی جگود چاولریا کل باجاری قاموشلو حسکی به هزاران کس لدیجی کمپلو ناو نتوی بکه و داکه و قادان البسته خو بینه سر زمان نهاجی ام بنوچه دو دوره ده بردام بکن لپورتکیزه جبو آزادی ریبراپو سمینار پیکات سمینار جالی پلاتفورما پشتوانیه گل ده چرچوه ریبراپو آزادی جپرسا کرد را چاره سری پیکات کردستان دوسین خو لباجر لیزبون و کوئمبری هاتن جمع هف مجارة سمیناری جی کنفدرالیزم دموکراتیکه لسر اساسی پارادیگما کنفدرالیزم دموکراتیک آری برابو مجارین وکه نتو دولت آزادیا جنان قداسی امین اکولوژی و دموکراسی رادیکال هاتن گوتو پیش کرن بحثا گرینگیا پارادیگما ری برابو هاتا کرن کو تکانه مدل چارەسەریه کو شرین روشلات ناوین بداوی بکه نتو دموکراتیکه هر و بحثا پولیتیکین قرکنی لسر گلی کرجی هاتا کرن و هاتا دیار کرن کو ری برابو ev 26 salın dibin tecrüta mutlaq da rehin girtin u ziretiri 4 salın jî bi tu awayî agahî nayê girtin tevgerên ciwanan saziyên sivîl alaqeke mezin nişanî seminerandan di semineran de jî behsa giringiya pengava nav netewî jî hate kirin بله لندن مشا سی روزان دست پیکر گذارن هجا لندن دچارچو پنگا و جربرا پر آزادی به پیشنگی تفگر جوان شورشگر مشا جبو سی روزان دست پیکر جوانی کل پیشیا ناوند جواکا کرد آ لندن الهفکون بون تخوینگدان پشتری ازگرتنی لسر ناو پنگا و جربرا پر آزادی ال انگلیستانه ارجان اقبال آخوی گود پنگا و آزادی ربرا پول سرانسر جهانی دوام دیگه افجین نشان داده دیلگرتنا ریبرتی ادینای قبول کرد دوی ورزانین آزادی ربرا پو مسوگری آزادی گل کرد و گل من دسته پشت خافنه به دهان جوان به ستران و درشمیان دست به مشی کرد دمشی ده بلاو کاتم بلاو کردن هنرمند کور ستران شورشگری گوتن مشا کوی سی روزان بدومه ده جوتبه ده لبر آواهی مجلسی بداوی ببه کسین بشترین بشی بون جان فر آخوین هنرمند میر سرحد بیجه گل دوی گل مرا به سرخوا شپو آزادی ربر آبو لکولان و قادم بد روژا یکیتیا آزادی جبو روژا یکیتی یا جبو آزادی ریبرتیه بردف که تفگر جوانان جی مظلوم چولیک دبیجه ام جانا بی ریبر آبو قبول نکن ام شوبدارن ریبر آبونه و ام جبو آزادی ریبرتی لهر قادا جانن تکوش نبکن هوال سیدا جی دبیجه ام از 27 سالی ما از جبو آزادی ریبر خود مشم ریبرتی آزاد ببه و گل کردستان ایج آزاد ببه جی تفگر جوانان حمزه آمد جی دبیجه دوی ام تجیتا مطلق بشکنن ریبر آبو آزاد بکن ریکی دنینه اونای قبول کرن جنا جوان الیف جی دیار کرد که آزادی گل کرد به آزادی عبدالله جلان و آنگو ریبر آبو و گلی دایی وها گود دوی جوان به طیبتی جنین جوان تبلی مشا آزادی ببن مشا جوانان دروجیا اول ده ویل اولد سکراتی که یک جناوند گرینگ لندنیه بداوی ببن امبری خوابدن پاریسه کمپلویا نهجوتمه لپاریس جب مشکی مشله هات شرمزا کرن لبانلویا گرینگیا پاریس به پیشنگ جوانان مشک به مشلهان پیکات و کمپل نهجوتمه هات پروتستو کرد جوان کل بر آوایا کمال چاند کرد آ گرینگی له کوم بون مشله پیش خستن و حتی بشره دره گرینگی مشان و داخونگدان جوانا گوتن جانا بی ریبرتی لما حرامه حتی آزادی ریبرا بو مسوگر ببه امی تکوشنا خود دوام بکن جوانان چلاکیا خواب درشمیان بداوی کرد نوچه مداویجی گودر نهیجان درباره ایریشن اسرائیل ده اسرائیل شام بمب کرد 7 کس هاتن کشتن چاپمنی سوریه ده بیجه بالافرشان اسرائیل دو ایواری پایتخت سوریه شامه بمب کریه 7 کس هاتن کشتن 11 کس جی بریندار بونه آژانس جهانی جی ده بیجن اسرائیل ارتشا پاریزوان شورشین ایران کرنه آرمانچ مدیا اسرائیل جی ده بیجه هزین اسرائیل کومه جالی ایران ون تنه دستکرین و لیدرن حماس کل جموان کومان تنه پاراستن کرنه هدف کنسولوس انگو سفارتخانه ایران شامه جی به داخوینه که دی شرمزار کرگود اسرائیل آواهی یک سیویلان آل ناوند باجر شامه کرنه هدف ایریج بفوزیان پیکاتیا سفارتخانه ده بیجه دناوا کسین هاتنه کشتن و بریندار بونه ده حمالاتین ایران جهنه
بله گودرین هجم هاتن داویه بلتنا خواه بخاطر ودن باش اکتوالین ما و وشانا تایبت یا ببونی نهی جوتمه و کلین پیشتجی بردام بکن حوالی من یک بیک و بریا پانلان بریا بتایبتی نوچه اکتوالان بالا بکشن سر کمپلوه بالا بکشن سر آرمانجا کمپلوه و دامان دمیدجی هم برخوادن ری برابویا 26 سالان گراوا امرالی و لکردستان و در ولات جی و بحثا برخوادن گلی کرد آل دجی کمپلوه بکن دوی سردمه ده که ام بحثا کمپلوه دیکن هلبت پینگا وجه برابور آزادی جی پرسا کرد را چاره سری دموکراتیک و چاره سری سیاسی جی ده سالا خواه دویمین ده ده وشانا خواه ایلو ده به هورگلی ام بحثا و پینگا و گرینگا پینگا وجه بکن ام هاتن داویا اکتوالا خواه تایبت یا نه جوتمه بمینه دناو خیر خوش دادن باش